wacu bene wacu umuntu wese ahantu hari afise agacupa nagafungure akagotomere agasogongere agasogangire ubu tuvugana ni inkuru itarakoze ikirenge hasi si igihuha nta bihuha ntera agenda umuntu akuze Uvira arafashwe ubu nyene yose birarangiye ndabarahiye mama yangu tayari bana mu kanya mvuye kuri frontiere nageze mu masaha 5 basha duhura n'abakongomani bano amapickup amakamyo y'igikongomani yuzuye abasodari kare jabuka yiruka i Burundi ndabaciye ko mu gatumba bariko barajya amagi mwibarabara bicaye baruhutse bahabutse mwibarabara basha bahunganye n'imiduga hari amabomba ngahe yaravuze kandi ibintu bitarinjira indani je nabaretse bariruka je ndabandanya kuri frontier abantu bavuga ngo kata ndavuga ati simba yo ntatwaye umukiriya burya birangiye ndahakuye uwa 40 nzanye mu kinama navuga ati je nshobora ntajanye umukiriya je ngo ndiko ndiruka niyangwa ko mafu bombe yazoba hageze basha byicaye mu gatumba menga ni impene zihushijwe n'abarundi bariko bariruka bose bavuyeyo bariko barahunga Uvira abagize groupe y'abademokrate ndabahaye mwiriwe n'amahoro murakomeye Hermes amakuru yawe Gasongo bite byawe gashaka umeze neza ndibaza yego mboje ni sawa hanyuma rero Hermes nshimye kugarukana iyi audio yiwawe kuva kera twaravuga ko bajya abanyamurenge ijya M23 bajya batutsi baba kongomani ko bariko bararenganyo ko bariko bagwanira agateka kabo kandi baterezwa gutsinda uje iyo umuntu yarenganira iyo umuntu ari karanira agateka kiwe Imana ibiri kumwe nawe ntaho rero byari kuva ngo bareke gutsinda ntaho byari kuva ngo bareke gutsinda nkaca mpamagarira aba barundi bagenzi banje ngahanye muri groupe abahungu nyene mwarakunda kuvuga ko Uvira itazofatwa none rero ngire irafashwe rero turabe irafashwe rero turaba rero yego irafashwe kandi Imana ihabwa icubahiro je birandyoheye kweri kuba M23 iko isubira kwiha iteka yego bidasubirwaho rero nk'uko mu byiyumvira aba baturage b'abarundi bakomeje gukurikirana amakuru yaba abari ku mupaka ndetse n'abandi bose bamaze gukurikirana amakuru ndetse n'andi makuru yose dukesha amasoko yacu yaba ama video agiye atandukanye tutemerewe gushyira ku rubuga rwa YouTube kubera amategeko ya YouTube atemerera ibi bikorwa ni ukuvuga ko AFC M23 intare za Sarambwe zamaze gusesekara mu mujyi wa Uvira bidasubirwaho intare za Sarambwe zamaze gusesekara mu mujyi wa Uvira amakuru atugeraho aha turi neza cyane nuko nyuma yerekeza mu mujyi wa Uvira AFC M23 rero nyuma yo kuhagera abarwanyi b'abarundi batangiye guhunga kuva ku munsi w'ejo FRDC ndetse na Wazalendo bahunze ku bwici noneho uyu munsi aho amakamyo kuva mu gitondo yakomeje kugenda atunda aba Wazalendo atunda abarundi ndetse n'aba FRDC ariko abarundi bo bakaba baratangiye kugenda ku munsi w'ejo nyuma yo gukubitirwa Ruvungi ejo bundi ngira murabyibuka abambere batangiye guhunga ariko bundeho ku munsi w'ejo nk'uko twabagejejeho bahungishije ibikoresho bimwe na bimwe uyu munsi rero habaye igikorwa gikomeye cyane cyo guhungisha abasirikare b'abarundi FRDC ndetse na Wazalendo umujyi wa Uvira ubu nk'uko bigaragara mu video agiye atandukanye akomeje kugenda tugeraho nuko abaturage ari akajagari n'akavuyo gusa ariko igihari nuko abatezaga umutekano muke ubwo turavuga Wazalendo ndetse n'aba FRDC bamaze kuva mu mujyi bakaba bamaze kuhunga ubu rero twavuga ko umujyi wa Uvira tayari wamaze kuba tombe wamaze gufatwa nyuma y'inama yabaye uyu munsi aho AFC M23 yakoresheje inama ikomeye cyane ikavugamo ibijyanye n'uburyo umujyi wa Uvira ugiye gufatwa by'umwihariko abayobozi ba AFC M23 nka Kanake niwe wari uri kuvuga uburyo yavuze uburyo iyi
FRDC aba barundi aribo batumye M23 ifata umujyi wa Uvira, ivuga ko ahantu hose hazaturuka ibitero, aho bazakoresha hose cyane cyane nka strategique yo kuba bagaba ibitero ku baturage bari muri eneo za M23 bazajya kubatabara. Nyuma y'igihe kinini rero amahanga yose yibaza bati ese AFC M23 izafata umujyi wa Uvira. Birangiye bahageze bafashe umujyi wa Uvira. Abavira rero bakaba bari guha ikaze aba M23 mu buryo budasanzwe nk'uko dukomeje kugenda tubibona, bakomeje kugenda baha ikaze aba M23. Mu by'ukuri bari babategereje mu buryo budasanzwe. Abaturage rero bati bahunze abarundi bavuga uko ibintu byifashe, nta kindi gisigaye. Iri joro ni joro ku bantu bakurikira nk'abari kuvuga ngo bagiye kunywa akabyeri cyangwa bishimira intsinzi ya AFC M23, batangira kuyishimira mu gihe abari mu gahinda nabo ku ruhande rwa AFC M23, ku ruhande rwa FRDC bakaba bari mu gahinda gakomeye cyane nyuma yo kwamburwa umujyi ukomeye cyane wa Uvira. Yaba guverineri we nyuma y'inama ikomeye cyane yabaye uyu munsi, nk'uko twabikurikiranye, habaye inama ikomeye cyane yo kwiga ku buryo bagomba kurinda umujyi wa Uvira. Iyo nama ubwayo yizwemo ko bagomba kurinda umujyi kandi inama y'M23 ugomba kwinjiramo. Nyuma y'uko irangiye, guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyepfo tayari yahise yambuka ajya i Bujumbura. Ibi rero byahise bigaragara nk'ubugambanyi, binatuma abandi bose abasirikare n'abandi bose babona ko basigaye bonyine mu gihe uwari ubahagarariye, uwari ubakuriye ahunze. Nabo baravuga bati ntabwo tugiye kwicwa twenyine, ntabwo tugiye gusigara twenyine. Niko rero byaje kugenda nyuma y'aho agambaniye abaturage ndetse n'abasirikare bahise bahunga nabo. Abaturage nabo abenshi bakaba bamaze guhunga, ariko ibintu uko byagenda kose biraza kujya ku murongo, kuko yaba FRDC yaba abarundi yaba wazarendo bose bamaze kuva mu mujyi. Iri joro amavideo atandukanye turakomeza kugenda tubagezaho uko ibintu byifashe, turabategurira. Twavuga ko iyi ni breaking news ahagana saa 3:10 nibwo byagaragaraga ko umujyi wa Uvira muri joro usa nkaho wafashwe, ariko byahereye mu masaha ya nimugoroba ubwo bwatangiraga kwira. Byari byatangiye kugaragara ko mu by'ukuri umujyi wa Uvira usumbirijwe, ariko igihari nuko AFC M23 ikubiswe inshuro ndetse ikinshasa. Tukaba dutegereje ngo tumenye tuti ese baraza kuvuga iki, biraza kugenda bite. Komeye ku munsi w'ejo yavuze ko umujyi wa Uvira utazafatwa, abo ngo ari abari kubeshya. Biraza kugenda bite? Mukomeze mubare nanjye, ndakomeza kugenda mbana namwe mbagezaho updates zose 5 kuri 5. Bakunda cyane, muraba agaciro.